Ubutegetsi bwa Perezida Biden bwatangaje ko butazagira uruhare mu mugambi wo gushyiraho pasiporo y'urukingo ku rwego rw'igihugu, busaba ahubwo ibigo byigenga gushyira mu bikorwa uburyo abantu bazajya berekana ko bakingiwe mu gihe bagiye gukora ingendo cyangwa izindi gahunda. Mu ntangiriro zo ku kwezi, abafana b'umukino wa baseball bishimiye gusubira muri stade y'ikipe yabo Yankee iri i New York ubwo shampiyona ya baseball yari igiye gutangira. Ni ubwa mbere abafana basubiye muri stade uhereye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2019. Buri mufana agomba kuba afite icyangombwa cyerekana ko nta virusi ya corona afite. Kwerekana ikarita ko wakingiwe nyuma y'iminsi 14 birahagije. Naho ubundi ndabizi ko abantu bakomeje kwipimisha. Muri kino cyumweru leta ya New York niyo ibimbura izindi mu gutanga pasiporo y'urukingo ikoranye ikoranabuhanga rishobora kwerekana kuri internet ko nta COVID-19 umuntu afite. Ibyo bizerekana ko umuntu yafashe urukingo rwa COVID-19 cyangwa se ko ntayo ufite kubera ko wipimishije. Tugomba kubahiriza ubuzima bwite bw'abantu. Tugomba kumenya ko bikorwa mu buryo nyabwo. Haracyari byinshi rwose bigomba gukorwa, ariko ntekereza ko bizagira uruhare mu gutanga igisubizo. Ubu ibigo byigenga byinshi byo hirya no hino ku isi byamaze gukoresha ibyemezo by'urukingo ku buryo bugezweho bwo gutanga icyemezo cy'uko wakingiwe, haba mu bukerarugendo, mu kwidagadura ndetse no mu bindi byinshi bitandukanye. Ibihugu byinshi birimo Ubushinwa na Israel byamaze gushyiraho iyi gahunda ku mugaragaro mu gihugu hose kandi ku buryo bweruye. Ntutekereza ariko ko Amerika ari itahiwe. Ntabwo hazigera habaho imibare rusange y'inkingo runaka, kandi nta tegeko rya leta ririho risaba buri wese kugira icyemezo cy'uko yakingiwe. Icyemezo cy'inkingo muri Amerika ntikivugwaho rumwe. Bamwe mu baguverineri ba za leta bakomoka mu ishyaka ry'abarepublikani bamaze gushyiraho amategeko abikumira. Americans are often very skeptical of the idea of anything that might be central. Abanyamerika bakunze gushidikanya ku gitekerezo kireba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gufatirwa ku rwego rukuru rw'ubutegetsi bw'igihugu. Babibona nk'ibibangamiye ubuzima bwabo bwite cyangwa umudendezo wabo. Ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden burahamagarira ibigo byigenga kwishakamo ibisubizo, ariko agatangwa umurongo ngenderwaho wujuje ibisabwa, harimo uko byaboneka n'uko byagerwaho mu buryo bw'ubushobozi. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS naryo ntabwo rishyigikiye iyi gahunda yo gukoresha pasiporo ya COVID-19 ku bagenzi bava mu gihugu bajya mu kindi. Kugeza ubu ntabwo tuzi neza niba urukingo rubuza kwandura virusi, kandi hari n'ibindi bibazo byinshi uretse ikibazo cyo kuvangura abantu badafite ubushobozi bwo kubona urukingo ku mpamvu imwe cyangwa iyindi. Nubwo icyemezo gihabwa abakingiwe gishobora gufasha inganda kuzamura ubukungu bwazo, inzobere mu bijyanye n'ubuzima zo zivuga ko igisubizo ari ugukingira abantu benshi. Umubare w'abikingiza ugwiriye, ni ukuvuga turamutse tugize nk'abantu 80% bikingije, ntabwo twahangayikishwa no kugira izo pasiporo za COVID-19. Kugeza ubu abanyamerika bagera kuri 20% bamaze gukingirwa. Ariko kubera ugushidikanya kuri izi nkingo bikiri ikibazo, igihugu kizakomeza kugira imbogamizi zo kugera ku budahangarwa nyabwo.